En lep dober dan vsem. Danes imamo čast gostiti predsednico Evropske komisije, gospod Ursulo von der Leyen. Predsednica se je odzvala hitro in prišla v Slovenijo zato, da izrazi ne samo podporo inštitucij, ampak tudi svojo osebno podporo in naklonjenost in sočutje slovenskemu narodu, ki gre skozi to težko preizkušnjo. Namen današnjega obiska je bil dvojen. Prvo, mogoče najpomembnejše, da smo se v Črni ne samo gledali prizorišče, ampak da smo se tudi srečali z ljudmi in da smo ljudem v Črni, ne samo predstavnikom oblasti, ampak navadnim ljudem, jasno povedali, niso sami in ne bodo ostali sami, ne bomo pozabili na njih. In to ne velja samo za Črno, velja za celo Slovenijo, ki je bila prizadeta. To je osnovno sporočilo. Predsednica se je lahko na lastne oči prepričala o dvojem, o razsežnosti, koliko področij je bilo prizadetih in kako huda je dejansko škoda na samih tleh. Tudi tista, ki je mogoče iz zraka ni videti, ampak poplavljenih je bilo več 10.000 domov. In več 10.000 družin je danes obupanih, kako bojo preživeli v naslednjih tednih in mesecih. In naše sporočilo je jasno. Pomoč bo hitra, učinkovita in na nikogar ne bomo pozabili. Drugo sporočilo današnjega dne je, da Evropska unija je najboljše, kar se je lahko Sloveniji in Evropi lahko zgodilo v zadnjih stoletjih. Kajti, ko smo potrebovali pomoč, smo jo takoj tudi dobili. Isti dan, ko smo sprožili mehanizem hitre pomoči, je Slovenija že začela dobivati pomoč, točno tisto, po kateri smo vprašali. Vprašali smo po težki mehanizaciji, zato da smo se lahko prebijali do krajev, kot je Črna. In smo jo dobili. Vprašali smo po helikopterjih, zato da smo lahko oskrbovali odročne in odrezane kraje in smo jih dobili. In danes smo se lahko to prepričali, tudi v Črni. In to je tista evropska solidarnost, kar v resnici dela Evropo veliko. In kar je tisto, zakaj v resnici ni alternative Evropski uniji. In prav je tako. Če je Slovenija v preteklosti sama pomagala ob nesrečah v tujini, je danes deležna hitre, odločne in solidarne pomoči iz Evrope. Takrat, ko potrebujemo, takrat je solidarnost največ vredna. Ampak stvar se ne konča samo pri prvi hitri pomoči. Sedaj prihaja faza rekonstrukcije, faza sanacije. In tudi na tem področju, o tem bo se predsednica sama več povedala, Evropa ponuja hitro in izdatno pomoč. In mislim, da to sporočilo, ki ga bo predsednica predala, da bo Evropska komisija naredila vse, da je Slovenija deležna hitre in izdatne pomoči, kar pomeni še letos, potem pa v naslednjih letih dodatno, je tisto pomembno sporočilo, ki ga bo tudi naša vlada v vse svoje načrte sedaj tudi vgradila. Ne samo to, ponujene so bile tudi tehnične pomoči, zato da bomo lažje odpravili vse oziroma premagali vse birokratske včasih ovire, da do tega denarja učinkovito pridemo in ga potem tudi učinkovito porabimo. Vsi se moramo zavedati, da je denar omejen, tako v evropskem proračunu kot v slovenskem. Ampak za odpravljanje teh posledic ga bo dovolj. Moramo pa biti pri tem učinkoviti in ta denar seveda racionalno porabiti. Predvsem pa mora ta denar priti do tistih, ki so najbolj prizadeti. In tokrat so to ljudje. Javna infrastruktura je pomembna, ampak ljudje so tisti, ki moramo najprej pomagati. Na tem področju bomo tudi naredili prve korake, oziroma smo že naredili in jih bomo tudi pospešili. Danes smo se lahko tudi prepričali, da je zakon, ki je danes v parlamentu, pravi način, kako pomagati občinam. Ljudje komunicirajo z občinami. Ljudje imajo stik z občinskimi upravami in občinske uprave potrebujejo denar takoj. Zato zakon, ki uvaja možnost 40% predplačila, to je popolna novost, ampak ta zakon rešuje natančno ta problem. Ne bomo čakali, da bojo škode popisane, da bojo občine našle same denar in pa ga zalagale. Ne, država bo dala predplačilo. In to je tudi tisto osnovno sporočilo, ki ga dajemo. In enako se pogovarjamo z Evropsko komisijo. Čim prej do denarja, zato da se dela čim prej izvedejo. Na ta način bo najbolj učinkovita. Potem bi se rad še enkrat zahvalil predsednici za njeno naklonjenost Sloveniji, za njeno razumevanje situacije
in tudi zato, da nam je prišla naproti z v resnici izrednimi ukrepi. Izrednimi ukrepi, ki jih žal terja izredna situacija. Najverjetneje bo takih situacij v Evropi v bodočih letih še, zato se moramo pripraviti. In verjamem, da bo tudi Slovenija lahko na nek način zgledni primer, kako naj se Evropa pripravi za bodoče katastrofe, ki se jim verjetno ne bomo mogli izogniti, ampak da bomo pri tem najbolj učinkoviti. Hvala lepa. Predsednica, prosim. Thank you very much. Thank you very much, Prime Minister, dear Robert, that you took me to Črna. It is so important to see firsthand and with my own eyes the massive impact of this disaster. And it was heartbreaking to see the devastation that the rain and the flooding and the mudslides have caused. We feel with the victims, we mourn those who lost their lives. But it was also heartwarming to see the enormous solidarity of people and their confidence and their courage. And what I've met are people who stood together and stand together in the most difficult times, volunteers from all walks of life, a government that reacted swiftly, immediately, and worked closely with the authorities and the municipalities, the army, the police, the civil protection, the firefighters, the Red Cross, the mountain rescuers, just to name a few, who really showed that solidarity is one of the outstanding virtues of the Slovenian people. And I'm here today to let Slovenia and the Slovenian people know that Europe stands by your side. We were with you in the first days, immediately with the material that was needed. It is the mobile bridges, the excavators, the helicopters, and the technical team and the crews. And of course we will stay as long as it is necessary. It was also impressive to see the contributions of the member states. I met French and German and Austrian and Croatian, just to name a few, that were working in Črna. But of course there is also European solidarity needed when it comes to financial support. And I discussed today with the Prime Minister a package of 3 components for the immediate needs, but also in the mid and in the long term. A lot of investment has to be done for the recovery of this country. This package consists of, first of all, the Solidarity Fund. And here we will make accessible 400 million euros, 100 million of them still this year, and 300 million euros next year. Here, time, as always, is of the essence, so we need the request of Slovenia and a first damage assessment so that we can start with the disbursement. The second element is Next Generation EU. Besides the funds that Slovenia is already using and has programmed, there are still 2.7 billion euros accessible, so Slovenia can request them. Here too, time is of the essence because this request has to be done till the end of August. And therefore, the Prime Minister and me, we agreed to immediately, as of today, create a task force of Slovenia and the Commission to immediately work on the administrative requirements to make sure that these 2.7 billion euros are accessible for Slovenia for investment. And then there's the third element. This is existing money, already programmed money, that can be reprogrammed. These are 3.3 billion euros of cohesion funds. This lasts till 2027. So we have a good package of immediate support, of medium-term and long-term support for the reconstruction and recovery of Slovenia. All in all, I must say, Slovenia is an outstanding example for a country, a member of the European Union, our friend, that has always been responsive immediately when others were in need.
We know that from the Italian flooding, or, for example, your Croatian neighbor's earthquake. Now Slovenia needs help. And, of course, we stand with our friend. We stand by Slovenia. Slovenia can count on Europe. Thank you very much for bringing me here today. It was very important for me to have an impression of the impact of the flooding and of the common work that is ahead of us. Thank you very much. Hvala lepa. Dve novinarski vprašanji. Prosim, če se predstavite in postavite vprašanje. Robert Petrovič, Slovenske tiskovne agencije. V bistvu smo kar dve vprašanji. Prvo je za predsednika vlade. Ali bo Slovenija zaprosila za dodatna posojila iz sklada za okrevanje? Za predsednico Evropske komisije me zanima, koliko bo komisija fleksibilna, da bodo sredstva iz sklada za okrevanje in politike, ki so sicer namenjena za poplavne ukrepe, preusmerjene Should I start? Yeah. So a maximum of flexibility will be needed because a lot has been programmed, for example, in cohesion funds, and I'm convinced that some of the projects are not existing anymore. So there we have to show, and we will show, a maximum of flexibility. And of course, the 2.7 billion of Next Generation EU are not programmed. So this is fresh money, potentially accessible if there's a request from Slovenia. So you will find the whole range of new programming and flexibility to reprogram the necessary funding. Mislim, da tisto, kar je najbolj pomembno, je, da se zavedamo, da govorimo o paketu, ki ga bomo na en način dobili iz Evropske unije skozi nepovratna sredstva. To je teh 100 plus 300 milijonov, 400 milijonov. Ob tem, to je tako imenovan kratkoročni denar, ob tem pa možnost, da koristimo dodatno povratna sredstva. Ampak pri povratnih sredstvih, tako iz okrevanja odpornosti in iz kohezije, je pomembna fleksibilnost za reprogramiranje. Vsa ta sredstva so bila v preteklosti že programirana. Če jih ne moremo preusmeriti v rekonstrukcijo, nam ne koristijo praktično nič. In zato je tako pomembno sporočilo, da bo komisija delala skupaj s slovenskimi oblastmi, skupaj s slovensko vlado na tem in nam pomagala na tem, da pripravimo dokumentacijo, ki je potrebna za reprogramiranje. Bi pa rad že zdaj napovedal, da smo se pogovarjali tudi o tem, da slovenska vlada ustanovi poseben sklad za obnovo po poplavah, v katerega bomo vložili ne samo evropski denar, ampak tudi denar iz slovenskega proračuna. To bomo imeli jutri na vladi. Prva tranša iz slovenske strani bo 300 milijonov in ta sklad je tisti, ki naj bi upravljal z vsemi sredstvi, ki so namenjeni rekonstrukciji. Želimo biti hitri, želimo biti zelo ciljni, zelo namenski in na enem mestu združevati vsa sredstva, ki jih bomo namenili rekonstrukciji. So certainly in this natural disaster, climate change played a role without any question. It's not the only reason, but it's one role that climate change played. And what we see is, and we experience it already in the last years, that we have more frequently and more intense extreme weather phenomena, weather situations. So we will have to learn to adapt to those, to rebuild and to invest smarter, and to work hard to fight global warming, because this is the underlying cause for the extreme weather phenomena. Now, what the Stability and Growth Pact is concerned, we're still in discussions. The finance ministers are negotiating. And indeed, there are the negotiations going around the
individual path of reduction of debts for member states with, of course, safeguards and guidelines, but that there is an individual path and that, of course, force majeure will play a role in the ability to adapt to a trajectory of reduction of debts is without any question. There is another question, obviously. Okay. Just a question. This time that we will not go for renovation and construction. What about funds for the economy? Will there be anything for businesses to use, and if yes, in what way? Torej, kar se gospodarstva tiče, zagotovo ne bo prezrto. V zakonu, ki je danes v obravnavi na izredni seji parlamenta, je že poglavje o začasnih ukrepih za gospodarstvo, začasnih, kar pomeni ukrepi v primeru, ko se zaposlen ne more zaradi više sile zglasiti na delovnem mestu, ukrepi glede čakanja na delu. O tem mislim, da bo več govora tudi kasneje. V diskusiji in v debati z predsednico komisije pa smo odprli seveda tudi vprašanje državnih pomoči. Kot je že sama povedala predsednica, gre za primer višje sile. Na račun višje sile bomo pač morali v nekaterih primerih zaprositi za izredno obravnavo tudi pravil za dodelitev državnih pomoči. Tudi tukaj računamo na pomoč komisije prav pri pripravi teh ustreznih dokumentov in podzakonskih podlag. Glede na to, kar smo danes slišali, verjamem, da bomo pri tem uspešni. Tudi se bi rad odzval na prejšnje vprašanje pri fiskalnih pravilih. Višja sila je nek element, ki ga bomo morali verjetno vgraditi v vsa evropska razmišljanja in evropsko zakonodajo, vključno z fiskalnimi pravili. Seveda poti tukaj zaenkrat še jasne ni, je pa Slovenija tle na nek način zelo dober primer, na kateremu se lahko ravno pravila, kako uporabljati višjo silo pri fiskalnih pravilih, kako se lahko to uporabi. Tako da verjamem, da bomo v naslednjih mesecih na tem trdo delali in da bo tudi rezultat potem ustrezen. Perhaps there's one point I would like to add. It is important to know that, of course, Next Generation EU is exactly targeted at the support of business, and you have, in a very sophisticated and good plan, taken care that the grants are allocated specifically also to benefit the business sector. And we should not forget that Next Generation EU as a whole, the 800 billion of Next Generation EU, 1/3 goes into the European Green Deal. And this is not only fighting global warming, cutting greenhouse gas emissions, but of course adaptation also to climate change as we see it today. Hvala lepa. Hvala vsem medijem. Hvala. Thank you. Izjave za javnost. Hvala obema voditeljema. Thank you. V to smer. Isto smer, sorry. My mistake. V to smer. You're leading the way. That's good. Kako je bilo?